Ni umwanzuro ukomeye cyane perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump amaze gufata mu kanya gato kashize. Nahoze nkurikirana mu bitangazamakuru bitandukanye yaba nka CNN cyangwa se Fox News ndeba amakuru akomeza kugenda havugwa, ariko ntabonamo inkuru iturutse mu biro bya leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika White House. Ni umwanzuro rero navuga ngo ushimishije kandi ukomeye cyane umaze gufatwa na perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump. Yitwa Pasiteri Bizimungu, uyu nguyu yayoboye igihugu cy'u Rwanda, hanyuma rero aza gufungwa ariko nanone aza no kurekurwa nyuma y'imyaka myinshi cyane atagarukwa mu itangazamakuru, atavugwa mu bintu byinshi bitandukanye, ndetse bamwe bakibaza niba yaba akibaho, abandi bakibaza niba yaba yarahunze igihugu cy'u Rwanda, abandi bakibaza nyine uko byifashe cyangwa se ni iki kijya mbere kuri Pasiteri Bizimungu wayoboye igihugu cy'u Rwanda kugeza amagingo aya. Mbazaniye amakuru akomeye cyane kuri uyu mugabo. Mbere gato yuko tuyinjemo kuko turaza kuyatindaho gatoya, reka mbanze mbabwire ko mu buryo bw'inshamake kandi amakuru yihutirwa agezweho muri aka kanya, nuko igihugu cy'Ubufaransa kimaze gushyira hanze itangazo rikomeye cyane biciye kuri Perezida Emmanuel Macron. Ntabwo bizadukanga, ni Macron ku misoro Trump yashyiriyeho ibihugu bidashaka kuyigarurira Greenland. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko nta bikangisho cyangwa se ibikorwa by'iterabwoba bizagira icyo bihindura ku Bufaransa ku bijyanye no gushyigikira ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu. Perezida Emmanuel Macron yavuze ko ibihugu byo muri miryango w'ubutwererane ndetse na NATO bizasubiza bishyize hamwe nyuma y'uko Donald Trump akangishije ibihugu 8 byo muri muryango kuzamura imisoro kubera kutemera ibyifuzo bye byo kwigarurira cyangwa se kugura Greenland. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko kuva muri Gashyantare 2026 hari ibihugu 8 bizashyirirwaho umusoro w'10% bizira kurwanya umugambi wo kwigarurira ikirwa cya Greenland. Ibihugu byashyiriyeho umusoro harimo Denmark, Norvège, Suède, Ufaransa, Ubudage, Ubwongereza ndetse n'Ubuholandi na Finland. Trump yavuze ko uyu musoro yashyiriyeho ibihugu muri Kamena 2026 uzageza kuri 25%, mu gihe kandi hazaba hatabayeho ubwumvikane bwo kugura Greenland cyangwa se kwigarurira binyuze mu bundi buryo. Emmanuel Macron yifashishije urubuga rwa X rwa Twitter yasubije ko Ubufaransa bukomeje gushyigikira ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu byo mu Burayi n'ahandi, kandi ko nta bikangisho byagira uruhare mu guhindukira kw'ijambo. Ati Ubufaransa bushishikajwe n'ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu mu Burayi ndetse n'ahandi, nta terabwoba cyangwa se ibikangisho byagira icyo biduhinduraho, haba muri Ukraine ndetse no muri Greenland n'ahandi hose ku isi. Yakomeje avuga ko misoro Amerika yashyiriyeho ibihugu birimo Ubufaransa, yemeza ko ibihugu by'Uburayi nabyo bizasubiza. Ati gukangisha imisoro ntabwo bikwiye kandi nta mwanya bikwiye guhabwa abanyaburayi, tuzasubiza dushyize hamwe kandi mu buryo buhujwe. Mu gihe bizaza byemejwe tuzaharanira ko ubusugire bw'Uburayi bwubahirizwa. Yakomeje kandi asobanura ko igihugu cye cyohereje ingabo muri Greenland kuko umutekano ari ingenzi. Ibihugu byo muri NATO kandi byashyiriweho ibihano byo kuzamurirwa imisoro, birirwa kandi kwifatanya na Denmark mu kohereza ingabo muri Greenland. Denmark yo ivuga ko icyo kirwa kitagurishwa kandi ko abaturage ba Greenland aribo bafite n'ijambo kwa zaza habo, kuko muri 8 bemeje ko bakomeza kandi kwiberwa na Denmark, harimo n'uburenganzira bwo gucunga ubutunzi bw'amabuye y'agaciro. Umunyamabanga mukuru wa NATO Mark Rutte yurinze kugira icyo avuga kuri uwo mwuka mubi ukomeje kugaragara hagati muri uwo muryango. Trump yongeye kandi gushyira imbaraga mu kwigarura Greenland, aho amaze iminsi avuga ko Ubushinwa n'Uburusiya nabyo byifuza kwegukana iki kirwa nabwo bwabihakanye. Hanyuma reka tujye n'ubundi kuri Trump. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amakuru avuga yuko nta gikeneye kandi ngo kuba yakwinjira mu gihugu cya Iran. Amakuru avuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko yahisemo kutagaba ibitero kuri Iran, ndetse ashimangira ko icyemezo yagifashe wenyine kuko atigeze agirwa inama n'ibindi bihugu mu gufata uwo mwanzuro. Ibi yabivuze rero nyuma nyamukuru yatangajwe avuga ko ibihugu bitandukanye birimo Qatar, Arabia Saudite, Oman, Misiri ndetse na Israel byamusabye kudatera Iran. Bwana Trump yaramaze igihe kinini cyane atangaza ko ashobora kugaba igitero cya gisirikare kuri Iran igihe cyose yaba itangiye guhotera abaturage bayo bamaze igihe bigaragambya. Mu kiganiro n'amakuru, Trump yavuze ko icyemezo cyo kudatera Iran yafashe cyaturutse kuri we gusa. Ati nta muntu wabinyumvishije kudatera Iran, ninjye wafashe umwanzuro. Trump yongeyeho ko kuba Iran yarasubitse gahunda yo guhanisha igihano cy'urupfu bamwe mu bakoze imyigaragambyo byagize uruhare runini cyane mu guhindura icyemezo cye. Ati ejo hashize byari biteganyijwe ko hazanyongwa abantu 800, nta n'umwe rero bamanitse. Ati barabihagaritse
nubaha iki kintu ati kuba rero barabihagaritse. Kuwa gatatu tariki ya 14 Mutarama 2026 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yatangarije Fox News ko nta gahunda ihari yo kunyonga abigaragambya. Araghchi yavuze ko ituze ryatangiye kandi kugaruka muri Iran, gusa ashinja ibihugu birimo Amerika na Israel uruhare mu guhembera imyigaragambyo. Trump kandi yabajijwe niba isezerano rye ryo gufasha abigaragambya muri Iran akirikomeyeho, asubiza agira ati tuzareba aho ibintu bigana. Ikaze rero muri amakuru ku buryo burambuye kuri Pastor Bizimungu, uyu mugabo yayoboye igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma inkuru neza kugira ngo tuyumve, reka duhere kuri iyi nkuru. Ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe akadomo.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Icyo gihe hari muri 2022 tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere, banditse muri uyu mutwe ugira uti hoteli ya Pasiteri Bizimungu imwe mu zitezweho guhindura isura y'ubukerarugendo mu karere ka Rubavu. Icyizere cyatangiye tukugaruka ku maso ya benshi nyuma y'imyaka 2 y'icuraburindi isi yatejwe n'icyorezo cya COVID-19. Abakunzi b'ibirori no gutembera uyu mwaka ushobora kandi kubahuza amarira, ati yazaguma mu rugo no gufunga ibikorwa by'ingenzi kwa hato na hato. Icyo cyizere kandi gituruka ku bwinshi, ati kuba akomeje kwikingiza haba mu Rwanda no ku isi yose muri rusange. Ati mbere ya 2020 kandi umujyi wa Rubavu wari igicumbi cy'imyigaragambyo n'ubukerarugendo mu Rwanda. Mpera z'icyumweru abato n'abakuru kandi wasangaga bishimira ku mucanga hariya za Tamutamu, ati ku Mashyuza, Inyamyumba n'ahandi, bitegeye umujyi wa Goma n'udusozi dukikije ikiyaga cya Kivu. Ati ubu byose byarahagaze, iyo uhagaze ati wakirwa n'amajwi miraba y'ikiyaga, ay'inyoni, ay'imodoka n'imashini zikoreshwa mu bwubatsi bitajyanye n'ibyatumaga rero umujyi kandi ususuruka mu mpera z'icyumweru. Ati nubwo byageze bityo, ati harababonye kare ko COVID-19 itazaherana isi. Ati ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu hari kubakwa hoteli zitandukanye n'ibindi bikorwa biteza imbere ubukerarugendo, kandi bigaragaza ko bizeye ko byanga byakunda COVID-19 itazaramba. Ati ibikorwa remezo kandi bikomeye cyane ku buryo mu gihe bizaba byuzuye bizahindura isura y'ubukerarugendo i Rubavu. Muri ibyo bikorwa biri kubaka ukinjira mu mujyi wa Rubavu, urenze ahubatse Serena Hotel, munsi gato yahubatse ibiro by'akarere ka Rubavu usanganirwa n'inyubako igeretse gatatu iri hafi kuzura. Ntabwo izina ry'inyubako riratangazwa, ariko amakuru yizewe yamenye ngo nuko ari hoteli iri kubakwa n'umuryango wa Pasiteri Bizimungu wahoze ari perezida w'u Rwanda. Bizimungu yayoboye u Rwanda kuva muri Nyakanga mwaka w'1994 kugeza muri 2000 ubwo yaguraga. Nyuma yo gufungurwa muri 2007 ntabwo yongeye kandi kugaragara muri politike, yibera mu bikorwa bye bwite. Ku cyapa kigaragaza imirimo yo kubaka iyo hoteli handitseho ko ari inyubako ya Serafine Utamuriza, umugore wa Pasiteri Bizimungu. Icyakora kenshi Bizimungu nimwe gukurikirana imirimo yo kubaka iyo hoteli. Inyubako yatangiye kubakwa muri 2018, biteganywa ko icyiciro cya mbere kizarangira muri Werurwe 2022. Amakuru yizewe n'igihe ifite ngo nuko hoteli izaba kandi ihagazeho mu mujyi wa Rubavu, kuko izaba igizwe n'ibyumba bigera kuri 80, ikaba kandi ari iya mbere izaba ifite ubushobozi nk'ubwo muri uwo mujyi wa Rubavu. Izaba kandi ifite icyumba cyagutse cy'inama, ibintu bitari bisanzwe cyane muri hoteli zo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda. Iyi hoteli kandi izaba ifite ubwogero pisine hejuru, ku buryo abari kogera hejuru ku gasongero bazajya babikora bitegeye ikiyaga cya Kivu mbere yabo, dore ko kiri muri metero zitarenze 200 uvuye aho inyubako iherereye. Ubusanzwe inyubako kandi yakaba igeze kure yuzura, ariko igihe yabwiwe kudindira kw'imyubakire yayo kwatewe n'icyorezo cya COVID-19 cyatumye haba imbogamizi mu kubona ibikoresho by'ingenzi nk'ibyuma byifashishwa mu bwubatsi nk'uko byagiye bivugwa. Biteganyijwe ko nta kibakomye mu gukora uyu mwaka warangira ibice byombi bya hoteli byose byuzuye. Ati meya w'akarere ka Rubavu witwa Kambagu Ildefonse icyo gihe yabwiye itangazamakuru ko ibi bikorwa remezo by'ubukerarugendo biri kubakwa ku kiyaga cya Kivu byitezweho kandi gukomeza gukundisha abantu ako karere. Ati hari amahoteli atandukanye ari kugenda azamuka. Dufite amahirwe ko Rubavu ari akarere keza abanyarwanda kandi abaturanyi n'abanyamahanga bakunda ubibonera cyane muri weekend, aho baza gutembera kuri iki kiyaga kugira ngo rero barebe ayo mahumbezi, bayabyaze umusaruro, basubire iwabo bafite akanyamuneza. Nubwo u Rwanda ruri guteza imbere kandi ubukerarugendo ubushingiye ku nama bwasaga n'ubwiganje cyane muri Kigali, kubera ko ariho haboneka hoteli zifite ibyumba bigezweho byakora inama n'abantu benshi.
hoteli nk'iyo kandi umuryango wa Bizimungu yitezweho kandi gufungurira amarembo Rubavu nayo ikajya yakira inama zimwe na zimwe zikomeye. Ubukerarugendo ni inkingi ikomeye cyane y'ubukungu bw'u Rwanda, byatumye guverinoma ibushyira imbere ndetse ishishikariza abashoramari batandukanye kubaka ibikorwa remezo bibuteza imbere birimo n'amahoteli. Mu mwaka wa 2019 ubukerarugendo bwinjirije igihugu miliyoni zigera kuri 500 z'amadolari y'Amerika. Abagenzi kandi bagera mu gihugu nabo bariyongera cyane kuko bageze kuri miliyoni 1,600,000 muri 2020. Ibintu byarahindutse wose amafaranga yinjiye mu gihugu aturutse mu bukerarugendo yari miliyoni 120 z'amadolari y'Amerika, maze ugereranyije n'ari yabonetse muri 2019 byatewe n'ingamba zo kwirinda COVID-19 yari ikomeje kandi guca ibintu hirya no hino ku isi. Uhereye muri Mutarama ukagera muri Gushyingo 2021 amafaranga yinjijwe avuye mu bukerarugendo yari miliyoni 134 z'amadolari y'Amerika, bigaragaza inyongera 19% ugereranyije n'ayari yabonetse muri 2020. Ngibyo rero ni inyubako ikomeye cyane umuryango wa Pasiteri Bizimungu ubatse mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma Pasiteri Bizimungu uyu nguyu mwaramenye cyane, ariko hari inkuru zikomeye cyane avuga ngo zagiye zimugarukaho. Umunsi Pasiteri Bizimungu wayoboye u Rwanda akatirwa igifungo cy'imyaka 15. Iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Akadomo.com hari muri 2025 tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu. Bagira bati imyaka 21 irihiritse uwabaye perezida w'u Rwanda Pasiteri Bizimungu ahamijwe ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta, gukwirakwiza imvugo zigamije kubiba amacakubiri ndetse no gushinga umutwe ugamije guhungabanya umutekano. Uyu mugabo uvuka muri Gisenyi ati yari umunyamuryango wa FPR Inkotanyi wigeze no kuyobora ikigo cya Electrogaz cyahoze gishinzwe ingufu ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Bizimungu yabaye perezida w'inzibacyuho Jenoside imaze guhagarikwa kugeza tariki 23 Werurwe 2022 ubwo yeguraga umwanya wa perezida. Yaje gushinga ishyaka rya PDR Uyanja ritemera amategeko 2022 kandi aza gutabwa muri bashinjwa kurema umutwe utemewe no kunyereza umutungo wa leta, aho yaje no gukatirwa igifungo cy'imyaka 15. Ni ibintu bimenyerewe ku gihugu nk'u Rwanda cyari kimaze imyaka 10 gusa kivuye kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Kubona umuntu wabaye umukuru w'igihugu ashobora kuburanishwa akanakatirwa igifungo. Inararibonye Tito Rutaremara yabwiye ikinyamakuru Akadomo.com ko icyo gihe bitari ibintu bikomeye cyane nk'uko byari bimeze mu rugamba rwo kumukora ku butegetsi. Ati iyo umuntu asubije amaso inyuma nibwo abona ko cyari ikintu gikomeye, ariko kuko twavaga mu kibi ujya mu kibi cyoroshye, ati wabaga wumva nta cyabaye rwose. Icyari kinini cyari cyo kugira ngo rero aveho, ati cyari ikintu kinini cyane ariko ntabwo cyari ikintu giteye impungenge cyane, ahubwo kumukuraho nibyo byari bikomeye. Yavuze ko icyafashije kandi mu kuba nta mwuka mubi wabaye cyane mu gihugu nyuma yo gutabwa muri yombi kwa Bizimungu ari ukuba yari yarakoze amakosa yatumye amushyigikira imbere mu gihugu mbarwa. Ati buriya yakoze ikosa rikomeye cyane, abaramushyigikiye imbere mu gihugu bari bake, yagize amakosa menshi. Ati ubwa mbere yiteranya n'amashyaka yose kuko yari ateraniye mu nteko ishinga amategeko, inteko yarwanye nawe igeze aho imukuraho. Icyo gihe abari mu nteko kandi bari abayobozi b'amashyaka kandi yari amaze kwiteranya nabo. Yavuze ko iyo babigereranyaga niyo yari amaze igihe yica ubwo yari ku buyobozi, ati byatumaga bumva ko gukatirwa ari ikintu cyoroshye. Yavuze ko abari bamushyigikiye kandi bashobora kandi kuba baratinye kuvuga ngo batiteranya. Rutaremara yagaragaje ko Pasiteri Bizimungu yabaye ku buyobozi ariko nyuma y'igihe gito atangira kutumvikana n'inteko ishinga amategeko. Ibyo bishingiye ku gitero ryari ryaratekerejwe ku itegeko ryaratekerejweho ry'uko inteko ishinga amategeko igira ububasha bwo kugenzura ibikorwa bya guverinoma, ikaba kandi yanatakariza icyizere abayirimo hashingiwe ku mikorere idahwitse bagaragaje kuva ku butegetsi. Ariko ni intambara yabanje no kurwanwa bucece umuryango wa FPR Inkotanyi no mu bagize inama y'abaminisitiri, ariko bigeze ku nteko ishinga amategeko bayirwana bivuye inyuma. Ati ikibazo cyabaye nuko ubwa mbere tukihagera hari itegeko twatoye ryo kugenzura guverinoma ryagombaga kandi gusinywa na perezida, yanga kurisinya. Urumva ko byatangiye mbere. Icyo gihe abadepite bari bagize inteko ishinga amategeko bari baturutse mu mashyaka atandukanye, aho buri umwe ryari rihagarariwe n'abadepite bagera kuri 13. Nyuma y'uko Joseph Sebarenzi atorewe kuyobora inteko ishinga amategeko yasinye rya tegeko ryo kugenzura guverinoma, iza gukuraho abaminisitiri bagera kuri 7, ariko Bizimungu arabyitambika yanga ko bavaho. Yanze ko abaminisitiri kandi bavaho, ati turahangana. Gutyo rero tuvuga ngo nibagende, nawe akabyanga. Habaye ibintu byinshi cyane, aza mu nteko aradutuka, hanyuma umunsi ukurikiyeho kandi turemeranya turatora tumukuraho, ariko abyumvise aregura. Iyo ni intambara twarwanye mu gihe kirekire. Akaba rero ari ibyagiye bivugwa.